Equipa Expedição Astronômica Russa na Santolo, Hanessa, Indonésia, Brunei Darussalam, no Vietnã. Onde Timor-Leste atual pesquisa com o fenômeno eclipse solar. Neve se concentra em com município Lauteng. Terça-feira, semana né, equipa astronômica Sirane. A surumalo o presidente da República José Ramos Horta, orientou ser atividade neve se halau e com Los Palos. Com o eclipse solar Niang e a Palácio Presidencial Barupitel Lawrence Sanolores Singualo, fulang abril tinan rihun rua Ranolores Sintolo. Representante equipa astronômica Rússia Indonésia, Hakim Malasan Hatete. Sira se halo pesquisa, no se foi educação para público. No resultado pesquisa, né, se apresenta em encontro internasional. E a bulan Agosto tinane e a Japão. Temuan itu kami menyampaikan beberapa rencana kegiatan yang nantinya akan terpusat dilaksanakan di kota Qom, ya, di pantai sebelah timur, di mana nanti akan ada kegiatan penelitian gerhana matahari, juga ada kegiatan yang sifatnya public outreach atau pendidikan bagi publik. Nah, pada saat itu mungkin sejumlah besar astronom dari mancanegara ini akan berkumpul untuk sharing pengetahuan sekaligus juga melakukan pengukuran yang hasilnya nanti akan dipresentasikan dalam satu pertemuan internasional, salah satunya adalah di Jepang pada bulan Agustus. Itu hasil-hasil pengukuran yang dilaksanakan secara unik di Timor Leste dengan memanfaatkan peristiwa gerhana matahari total yang sangat langka seperti ini. Tuir Hakim, fenomeno eclipse solar, laos buat fum. Mas bem acontece onde em Vietnã e a tinan rihung ida tu sia nolo resin lima. Nunemos e Indonésia e a tinan rihung rua, sanolo resin nem. Hotinan rihung rua, sanolo resin sia, nola ia problema ba matang. Também tem astrônomo pronto a acompanhar a comunidade Sira, onde assiste fenômeno. Loro mata na cucune, mesmo que Larejo mata, mas bela sente na cucun. Não aproveita a comunidade Sira, bela aprende ciência. Enquanto a equipa astronômica se arrancava com Los Palos e a Lawrence Sanolores ciência, fulang abril tinane. Reportagem selfie na Kait Domingues Amaral, Televisão Timor-Post. Janela informação by Emma Hotu. Atuheta informação atual diakliu kita haluha. Haneham botão subscribe, like, halo comentário no faz tutang ba media sosial Hotu.